Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'1947 n'1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Imigani igice cya 20 umurongo wa mbere. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushuka nabyo ntagira ubwenge. A few weeks ago, over at a great famous hotel in Canada where they put me up, I went up to my room after the service. Ibyumweru bike bishize, hariya muri hoteli izwi cyane ikomeye muri Canada, aho bari kunzamura. Nzamutse mu cyumba cyanjye ndangije amateraniro yanjye. There was young ladies, perhaps in their late teens, 18, 19, maybe up to 23 somewhere. 3 or 4 of them running up and down the floor with just their underneath garments on. Ndangije amateraniro yanjye, kandi aho hari inkumi. Byashoboka ko bari mu mpera y'ubugimbi bwabo, 10, 18, 19, wenda kugera nko muri 23, ahantu runaka. 3 cyangwa 4 muri bo bazamuka biruka, banamanuka muri icyo cyumba bambaye gusa utwambaro tw'imbere. And with bottles in their hands, running from one room to the other, lovely looking young women. As I got off the elevator, I stood and looked. Bafite n'amacupa mu biganza byabo, biruka bava mu cyumba kimwe bajya mu kindi, abagore basa nk'abanyagikundiro. Isohoka mu cyuma kizamura abantu, nahagaze maze ndareba. Oh, there was something in me. I thought, oh God, will my little Rebecca or Sarah ever come to that? And I looked at them, they staggered across the floor. I just stepped into one side of the path, walked on out, went the other way, drinking. Yo, hari ikintu muri nge. Ndatekereza nti, yo mana, mbese Rebeka cyangwa Sara banjye bazagera kuri ibi? Maze ndabitegereza. Bagendaga badandabirana mu cyumba. Nahise ninjira muri kimwe kugeza aho batambukiye. I stopped in the hall, looked down again, seen lovely little ladies, which could probably be a real sweetheart to some man. And I heard one of them say, "Whoopee, this is life." Nuko ndasohoka njya mu yindi nzira, banywa inzoga. Nuko nkagarara ku musozo w'icyumba, nongera kureba hasi, mbona abagore bato b'igikundiro bashobora kuba abakundwa b'ukuri k'umugabo runaka. Maze numva umwe muri bo avuga ati, ubuzima n'ubu rwose, ubuzima n'ubu. I thought how wrong that is, that death. For the Bible said, she that liveth in pleasure is dead while she is alive. Atekereza nti, mbega ikosa, ubwo ni urupfu, kuko Bibiliya ivuga iti, uba mu binezeza abapfuye ahagaze. So then we find out that life, what we call life, then we see signs today such as this, where there is Budweiser, there is life. Noneho rero tubona ko ubuzima, icyo twita ubuzima, kandi tubona ibimenyetso uyu munsi nk'ibi ngo ahari inzoga haba hari ubuzima. Mbega ukuntu bigoramye! Ahari inzoga haba hari urupfu. How perverted that is! Where there's Budweiser, it is death. And we see signs like this too. Life begins when the sun goes down. No, death begins when the sun goes down. Kandi tubona ibimenyetso nk'ibi nabyo. Ubuzima butangira izuba rirenze. Oya, urupfu rutangira igihe izuba rirenze. The people become night prowlers. They prowl at night. And if you notice, they take the nature of the evil. Evil always prowls at night. Abantu bahinduka inzerezi nijoro. Bahinduka ibirimarima nijoro. Kandi iyo mwitegereje bafata kamere ya Satani. Ikibi igihe cyose kibunga nijoro. And I read an article in a magazine one time when I was on an airplane. And it's about Hollywood. And it said that life begins after midnight. Ndetse nasomye inkuru mu kinyamakuru igihe kimwe, igihe nari mu ndege, yari yerekeranye na Hollywood. Kandi yaravugaga iti, ubuzima butangira nyuma yo mu gicuku nijoro. You should come down on certain streets and certain things.
And they had the picture of burlesque and so forth that goes on. ushobora kumanuka mu mihanda imwe n'ibintu bimwe, kandi basaga nk'ibyamamare byisiga amarangi n'ibindi bibaho. Maze ndavuga nti mbega ukuntu ari ibintu byagoramishijwe. Murabona, Satani afite ubwami, agomba kuba afite umutungo mubi. And I said, how perverted that is. You see, if Satan has a kingdom, he's got to have a false economy. He's got to have something that he can present to them to make them think they are living. Agomba kuba afite ikintu ashobora kubereka kugira ngo abatere gutekereza ko yuko bari. It's absolutely on the vice versa side. It's death in the form of life. See? It's a perversion from real life. Because let us settle this in our minds now. Ariko nta gushidikanya biri ku ruhande ruhabanye nabyo. Ni urupfu mu ishusho y'ubuzima, ni ukugorekwa k'ubuzima nyakuri. Once and forever, there's only one way to have life. That's right. And to know Him is life. That's the only way that we can have life and no other way. For God has only promised life through Jesus Christ. Reka dutunganye ibi mu bitekerezo byacu kuri iyi nshuro n'iteka ryose. Hariho inzira imwe gusa yo kugira ubuzima. Ibyo ni ukuri. Kandi kumumenya nibwo buzima. Kandi ubwo nibwo buryo bwonyine dushobora kubonamo ubuzima, kandi nta bundi buryo. Kubera ko Imana yasezeranije gusa ubuzima bunyuze muri Yesu Kristo.